حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله cukup Allah tempat melindung lam hati nun hana dua ada Nabi diberi berkat hana Tuhan selain Allah hana Tuhan selain Allah Muhammadnya Rasul Allah bertayakin di dalam hati sampai mati Allah Esa tadu tada berangkapan Allah tak ingat dalam dada hancur tubuh iman berdekat Allah tak ingat Tuhan kata Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله tadu tadang berangkapan Allah tak ingat dalam dada hancur tubuh iman berdekat Allah tak ingat Tuhan kata Hasbi Rabbi قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Hanya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada